patapulo lima burak mapamulay rijalat tu ilotang maka dalalang atik kuye mariawa talu burak tawaku de pawendri macarama salah semi manisi polo nape mengaji tawe maju si pinilo pini maju mendre namu mak bersanji tawe wabillahi taufiq wal hidayah langsung dodo nyawa aku sedih lenya mana konsep ku agama yo pau angkau tenang agay wan angkau ita ko na maladat nani ada ku iya jika patrini tete tu lah tanya pele iya pele sana ku luar biasa Masya Allah. Ini adalah satu keberkahan peringatan Maulid. Idi mato do jaiwi, idi mato bukui, idi mato todoi, idi mato rangi teloe, idi mato malagai. Kalau sudah ada Ustaz Hamka, jangan lagi ada yang bicara. Siap Ibu? Siap Ibu? Siap tidak bicara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sama-sama kita hormati orang tua kita semua, Bapak Camat, sama-sama kita hormati Bapak Desa, seluruh hadirin wal hadirat, ibu-ibu semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bagaimana kabar tak? Sehat? Kemana na telota? Kemana na rantanta? Napodanga nangi pacama, maka di pacama alhamdulillah Pak Ustaz. Patapulo lima burak mapamulay rijalat tu ilotang maka dalalang atik kuye mariawa talu burak tawaku de pawendri macarama salah semi manisi polo nape mengaji tawe maju si pinilo pini maju mendre namu mak bersanji tawe wabillahi taufiq wal hidayah langsung dodo nyawa aku sedih lenya mana konsep ku agama yo pau. Ibu, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka alhamdulillah hari ini kita bersyukur. Insya Allah pertemuan kita ini insya Allah napaturu barakah na Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Masya Allah. Insya Allah pengorbanan ta Masya Allah, insya Allah dinilai diibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan percaya engkau mak doja letu tate 10 dua wenina. Ibu kulo kae, irangi teloe, tolong melirantang, engkau bawa kipas angin. Engkau tenangnya agak iwan, engkau itu pun maladat nunani ada ku. Iya jika patrini tete itu lah tanya pele iya pele sana ku. Luar biasa Masya Allah. Ini adalah satu keberkahan peringatan Maulid. Idi mato do jaiwi, idi mato bukui, idi mato todoi, idi mato rangi teloe, idi mato malagai. Ibu, alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Makanya mari kita bersalawat. Insya Allah mudah-mudahan salawat ini adalah salawat yang mendatangkan keberkahan. Dan insya Allah napabarakai kamput topong Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah saliwangan mana masyarakat ama mana ngi masyarakat matanatui pacama mematui tinro na Pak Desa. Apa aku maruca masyarakat Pak Desa maruja? Apalagi ku pacama. Makanya insya Allah kita berselawat, siap Ibu? Siap?
Sallallahu ala Muhammad. Coba. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu semana sad di nak dak mana ni telo. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka hari ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu sifat yang makasih kata ni masa ini atanna pun Allah Subhanahu wa taala. Umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu, as-saqiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Agairo nomor sedi as-saqiyu ia naritu mabassa naiya tau mabassae macawe iri pong Allah Subhanahu wa taala. Naiya tau mabassae macawe iri padanna rupa tau. Naiya tau mabassae macawe iri suruga. Naiya tau mabassae mabelai pole ri api ranaka paccalanna pong Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu, ye komeloki na poji tawe mabassaki. Ye komeloki na poji pong Allah Ta'ala mabassaki. Ye komeloki mutamari lalas surga pammasena pong Allah Ta'ala mabassaki. Narik komeloki ipassalama ri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pole ri apira nakapaccalanna iya naritu mabassaki. Alhamdulillah. To bendoroe, to mojonge mabassa maneng sesa. Ya. Tapi si balikan na wal bakhilu naya to sinarek ko masekki naya to sinarek ko makaddi ba'idum minallah mabele pole ri pong Allah Ta'ala, ba'idum minan nas mabele pole ri padanna rupa tau, ba'idum minal jannah mabele pole ri surga pammasena pong Allah Ta'ala, qaribun minan nar macawi pole ri api ranaka paccalan pong Allah Subhanahu wa taala. Tega ciri-ciri na to mabasai Ibu. Ibu. Ciri-ciri na to mabasai iya naritu tiri mecawa-cawa. Mecawa-cawa cak biru. Ya. Ya. Tiri mecawa-cawa. Itu ciri-ciri na to mabasai. Ya. Tiri mecawa. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassumu ala akhika sadaqah. Naiya mecawa-cawa cabiru elo daripada terupa tahu sadaqah. Makanya Ibu namone cipi pintu cawa toki. Kada dia tu mecawa ustaz mengiri mali. Ya. Ya. Makanya ko angka tahu na cipi ni tanga limanna na cipi ni tanga ajena na mecawa mopa itu mabasatungan itu. Mabasatungan itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata masekke, Ibu, ya kata masekke namo pada padan na tau masekke dito na milo pada neu si bawah. Ang kabiasa jamaah wantara. Pak Ustaz, iya, Pak Ustaz, aja lalu kasih mu pasi kamar rakayanu, magay. Oh iya kasih welo lalu ku di Pak Ustaz aja lalu kasih magay. Memang nak dewi Pak Ustaz masekila datau na nali naliwak tadi na. Makanya itu tau masekke namo pada padan na tau masekke dito na melo si bawah. Yang kedua itu tau masekke narik ko masekke ni tahu memfoto ni nguai. Batil. Makanya katunang masya Allah weh aku koje telo nak ang kalalu ni talalu nang min riasi rakyang na aku mamai na papanya tu telo kababu ibu ang kabo tahu mamuli na paripante tapa telo na bawa min riasi rakyang
Sannalarino na jelo yawan na jadi gatawan na nala padahal kan si pantin na kuko. Waktu na naru nalupay menairu talo maka ditindru na taro. Mondro talungas so talumpan ning kamana sa dimabo. Ang kasa dimabo tindru na la talo na ya si dinin na nalupay. Tapi digaga ko kumiro. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insyaallah tahu mabasai ipoji ri Allah ta'ala, ripoji ri padanna rupa tahu, macawai suruga, mabele apirana kapacalan na pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Lalu Pak Desa, gore-gore matiwa Pak Desa, Pacama, lepaki may, namo to digagong pampiangi, namo digagong patalangi kumulimuy, sa unyawana pacama, Masya Allah. Sehingga apa yang terjadi? Loki matu kantroe, insya Allah nabaliwala toki matu pacama, depa tatamo ku pintu gerbang, tama kime pak, tama ki aga paraluta, maka demilo kaji mani, me murusi suratan aku, oke salah satu dan ikotu jamin, makanya jamaah yang dimuliakan Allah, luar biasa dampaknya. Insya Allah dengan seperti ini, maka masyarakat Bindoro akan menjadi masyarakat yang damai, aman, dan sentosa. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, angka tahu malu biningan, yero tahu malu biningan, kebetulan ilawi jala lakin na. Waktu na law jala lakin na ako nang yeroaga sana, ako taparangi. Ya mojong, tatipi itu na jala, latu tatitalu di pagagabali na nagasana na pulyang, di pagaga na mo bali bicu dito pagaga. Maka dilakin na masih maka ya milo kariwa manrasa ka. Magi na manrasa bu inanaki ko binina. Magi na nanaki ko binina nasaba iru binina liwa na. Magi na mananna nasaba manipi timun na. Apa ya nangi wajah, ya nasi tongan na wajah milok timiwe, lo kami tamana ngala, manrasa kama tu menipi mana timun tetelan. Akhirnya apa yang terjadi rewai Masya Allah di melo rewai inanaki ko benena, monroi de to gaga. Akhirnya na coba si cicang, otuna na coba cicang na piang di jalan. Bismillahi Allahu Akbar. Pala ko jalan. Otuna pokoknya terakhir di pacapurang. Nagatang iya cocok itu terakhir pacapurang nagatangi ang katonga manasa di magatang waktu na nang kamagatang nagata pala tunga mania bali nila pada paniwili puna. Akhirnya apa yang terjadi? Dena sa dingi winagurewi binena makadama na manda di bali lupo mana pokoknya yun ni mapasadak yun ni mana rewa ni dena je aga na kalau jalan ni bali lari sama ni kata lujung kana latu bolana onro riona seding latu ko bolana na bajeni benina alena loni milau ko bali bolana aga sanne loni milau ko bali bolana pau milu mapasarra milu macaca pau na pasarra mitoy senero macawi mangaribi lalu si buana kabatulang iro si buana 20 tahun apa si runtu 20 tahun apa si runtu. Waktu na nangero si runtu maka dawe aga tu padaroni maka dala itana padaroni napa ki si runtu ye naron apa maka denewa macurita maka de benene korlala bulan na tiru-tiru mudah-mudahan de na suri mak bani bapak ni si buane ko na suri mak bani man rasa ki ye de beli ki man ribale loe yapo kasi na lakin na dito na lamu nyawana no lipas saja isi buana na jaje mo lima bani munro tu ngamin mak bani. Akhirnya apa yang terjadi? Monre koro pura sempajam mengaribi. Waktu na pura sempajam mengaribi, mandre ni si bawa lakin. Itu di ogie beni aga sana lakita si bawa tamuta joli pandre monre pidi. Ya punang itamunna na sabak muli kapan apa tu iruntu pasar balik. Nambanangan rusu mater makarawe. Kanja paga pasar bali na akademi lakin yemi mato mak na kumanasi tanami to pato ya lupin ring ko pure wajah. Akhirnya apa yang terjadi? Angkanya korubinir na ro ilala ro turimite lari seratu ceridona maka de bini na lalang atina tanapodo kasi aja na bali ibalina tanapodo aja na bali balina na balito nga manya balina. Waktu na nabali balina nandre manang namo ulun na nandre to
Akhirnya menau-nau ni bini na nataro. Menau-nau bini na nataro. Pas itu nangi mabeni. Walhasil waktu nanang yero jamaah dimuliakan Allah, yero lipa na lakin na, yero na pa nalingi si buwan na. Napaki matindro. Waktu nanang matindro tate dua waniye, moto ila potamu si buwan na. Waktu na moto melo ilo teme. Abang na melo ilo teme, pisad dingi binina. Waktu na pisad di binina ni telipa na nasa nilakin na moto. Moto na ni tanakari bapa na. Matarulo korna cinrole wilo kanwe wesewe. Tama na munang na temun na ko wesewe kami menikor pintu na tajangi. Pas masuk ko pintu na nakatan ni me meni do cilina na poda makada me mangak bapa na aja musuri mak beni aja musuri mak beni. Aga na ko makewe de negaga bale. Dia negaga bale, mu capu topi balewe, mu bali siha, la haula wala quwata illa billah. Maka dia temunna, iya miluto nama di kubajai. La haula wala quwata illa billah. Ibu, nigi tahu, mabassa okko tamunna, napakalabbi itamunna, napakaraja itamunna. Ipakaraja ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Ipakalabbi ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nigi tahu. Matapari pong Allah ta'ala. Naniya surimun rinna. Palyukrim daypahu. Tarolaloy napakalabbi tamunna. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itu yang pertama, aganangi pertama mabasa. Yang kedua sifatna Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sidq. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Tarolalu ki mapunewi sifat melempu. Ya. Tarolalu ki mapune sifat melempu. Majapu sifat melempu na bawa ki lauri anu madecenge, na iya anu madecenge, na putama ki rilala suruga pammasena pang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya komelo kita masuruga, ye komelo ki madeceng, idi tomatwae, melo ki wija-wijata madeceng, melo ki wija-wijata malam magasanna sukses, maka dari kecil tanangangi sifat-sifat lempu ajak mu pak guri mak bele na sebab ko mabicu mopi mu pak guru mak bele letuk batua itu matu sulangi rialewi karena karakternya masulangi gara-gara tomatuan na jamain dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nigi tahu matapari pong Allah ta'ala nania surimun rinna. Tarulale mapuada ada madeceng narikode nulle mapuada ada madeceng auliasmut amakoki ang kamulala dena gasana to malempu ang kamulala waddingi mabelle nariko nyawa waddi palawi. Contoh mita kita wilalung kabatulang ngeratawi ilalubang kungi mele unu ekoy rapi manrasero kebetulan ngilalo kursi de peta tapudangi makada tita gatul lalo koe tamakada dewi te lalo boleh karena menyelamatkan orang yang mau disolimi itu wedding. Kedua deto sino wedding jujur ladek ko beneta umpamanya manna suka aju beneta manna suba agasan na beneta kebetulan ngi makura-kura pajena aja tosi mu jujur ladek ya. Eko nataneki beneta makana pa magamoto kaju-kaju nakada bapa na alhamdulillah macene na tama warunge mapamula waru pangkak maros baru de panengka ulolongan ngi kaju sekoi kanja na pa na padahal degaga pa jena. Makanya we Mario to sa di bene aja mo pudang makada we mak na kasina. Asoso wale di balanca namo mana apa je de tonu lembali ya de na marigaga ya de na marigaga magai amal yang paling tinggi panamatana yanaritu idaqalu surur ahabbul amali ila Allah amala kami na napoji pung Allah subhanahu wa ta'ala idaqalu surur fi qalbil mu'minin yanaritu natanangangi naputamangangi nyamakini nawa rilalanna atinna padanna rupa tahu.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Kato malu bini ngang ibu ang kato malu bini ngang Yerusaba na lawi bertamu li bolana kabatulang Yerusaba na malada mananna na macucung maraja pakutana na makurapahang tame ri bolana makato-kato ya assalamualaikum waktu na makato-kato tama ri bolana na podang ni tudani pasero tudani kabatulang kaderana non retuda kadera jepara makutane si buana makadawi kanja apa kaderata sulasurang maka dilakin na anu nasang itu surat tedong artinya tedong na baluk na liangi kadera tudangnya ko kaderana makita lo yolo ni te lamarina lamari je para topa maka de itu si lamari agato si nakade ye ko itu lamari telu saping na baluk na liangi lamari de na metta ibu de na metta lalona angke benena masuk pulilalang toto baki patala wi palla si bau beppa te komona patalana wi pallana na jallo inangi si buana benena maka de koye padaroni agato si maka de lakinna ye koye tu nyarang macai benena na taro na sabab magai de na pahangi pembicaraan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjaga keharmonisan sebuah rumah tangga, keharmonisan sebuah masyarakat tergantung dari keharmonisan sebuah rumah tangga. Ketentraman sebuah rumah tangga itu tergantung bagaimana kita memanage ucapan-ucapan yang ingin kita ucapkan. La ma yalfizu min qaulin dena puada sedito mapuada dena berkada sedito ma berkada sangadinang kedua malaikat si mata jagawi nariko decing na puada decing icatakangi yen namua nariko ja icatakangi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nari kumapide ceki alita matua tapi dicengi ia namu nari kumapijaki alita matua tapi jari. Artinya apa? Nari kuang kamelo ipuada ipikiriki si bawa madeceng ipikiriki inawanawai si bawa madeceng ang kamogi apa pole deceng yari ganade ang kamogi apa pole kesing yari ganade narik kode ina papole deceng aja na mupuade jamain dimuliakan Allah ya ko paralui aku tanangi jolo napa renu jolo napa ipuada ibu ang kasi di kalolo joka haji. Kebetulan Nyero Kaloloe dia sebagai pembimbing ibadah haji. Nah kebetulan Nyero angka jamaana lato orane tomatua kebetulan Nyero jamaana lato si bawe angka anak darah si bawe angka anak darah sehingga nangi pembimbingnya kalolo ya pembimbingnya Yero nangero lato nangi si bawa nak dari nasengi anak ne lato akhirnya melakukan ada namanya PDKT pendekatan ya pendekatan turina nanu ni turilo ni manero kasi turina bantu ne ero lato turina bantu magi ya punangi kasi ero nangero anak dari turime cawa-cawa to ni walhasil nangi dia memberikan pelayanan yang terbaik teristimewa, the best ketika berada di kota Mekah, rewa di kampung na, yer nang elapo kalolo, melo lo lamar yan na inang yan dere, waktu na lo nalamar na podang yer makun reye, maka de angkaji niaku melo lamar ka, maka de makun reye, podan ni nasa nyanu dero, podan ni ro bapak lato nasang na tudang nyero maka dero anue sanna lotong ngi pudangi takap pula marir nang la pumakunrei na pudatong ngir maka de akata ko angka ko bolaiwe melo ka lamari anata
Ternyata makadir nang itu motoy iko melo tala maranata tapodannya alena iko melo alhamdulillah iko jaji pejaji iko alena mani sanna itanewi ro anak darai aga na pebeliang tania anak nero aga pale bini na yero nasang ni anak na tomato mak bini malolo na dito ni na pudang makada bini ko lah akhirnya luar biasa jamaah dimuliakan Allah ini sesepiku batin sampuripan artinya tidak ada klarifikasi sebelum melakukan tindakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita harus tanamkan rilalana atau tungata sifat lempue narikku insyaallah ini manang meloki napa barakah Allah Subhanahu wa taala atau tungata. Yang pertama tadi adalah mabesa. Yang kedua melempuh, yang ketiga adalah selalu introspeksi diri. Ibu, selalu introspeksi diri. Aga yang saya introspeksi diri, turi ikapes alewe, turi iparisa alewe, turi iparisa alewe makadai. Dito gaji yang utasala, dito gaji kapesai nasaba magay naupan na idi masarakae turimelo tongang alena bawa melo coco alena bawa melo tongang alena bawa melo tuju de gaga melo sifat tuju wallahi asaurangi pak desa mempeki asaurangi pacama mempeki nareko de gaga mangala nareko de gaga melo introspeksi diri alena mana melo toco alena mana melo tongang nausubillah summa nausubillah. Ya. Pangkat itu makukwe alena bawa coco salamana tawe. Alena tongang salamana tawe. Alena melo tuju dena melo apa si tuju. Toma pakwe ko angka toma pakwe maroca i kampung ko angka toma pakwe modele ni jamaah dimuliakan Allah. Nareko korilalan na masigi maroca i masigi. Nareko korilalan na masyarakat maroca i masyarakat. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk bermusyawarah. Ibu, luar biasa musyawarah, masya Allah. Asyik disidingat, masya Allah. Kejadian isu sidiga malabbi, masya Allah. Alina pada desa pada naubi ki maka damaga tutomelo. Luar biasa manang asyik disidingat tak. Musyawarah. Iya. Pakasingiwi. Iya. Introspeksi diri. Iya. Makanya dalam Islam mengatakan introspeksi selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malazimal istighfar jalallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Nigi tahu pananungang ibaca istighfarnge jalallahu lahu min kulli hammin faraja narikuang kasusan ulewi iwilingi lalang asa ginangang wa min kulli dikin makhraja masempi pinadina iwilingi asa ginangang warasakahum min haitsu la yahtasib iwilingi dale pole ritanri sana. Makanya kuang tahu alena bawa nasa coco alena bawa nasa tungang salamana tawe toma pakwe nasa ngi tau malasa. Nabi Isa alaihissalam. Yero Nabi Isa, kelebihan Nabi Isa ibu, kelebihan Nabi Isa macam japi. Naule japiwi to malasai narekong katau lumpu na puramona sa puru liman Nabi Isa. Insya Allah barakana raja ilo ulena pong Allah Ta'ala madisingi. Nareko ang katahu bahkan dalam sejarah taumate wadin na patua pemang kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Tapi ang kasi di denulem purewi Nabi Isa mengaku Nabi Isa angka tangan Nabi Isa denulem purewi namo Nabi Isa detunulem japiwi nigero ia narituto angke punailasa tau angke alena bawa nasa coco alena bawa nasa tongang alena bawa nasa tuju salamana tawe de mana na coco tawe ye ko angka tau punela sama pakwe. Ibu
ye ko angka tau punela sama pakwe namo Nabi Isa japiwi deto nulai malasa madisinge. Namo Nabi Isa japiwi deto nulai madisinge. Jamaah yang dimuliakan Allah, ia natania alena mpurewi alena de nulai madisinge. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yana telue bokong insya Allah, yana telue bokongnya maka singyak kata ni maksa mudah-mudahan insyaallah ini mana maka tani masih ke telue bokong insyaallah napa barakah ikamput topong Allah Subhanahu wa taala madece manangi wija-wijata makanja manangi waselekna darat tanannya galuta ke ganero nomor sidi ipak diboleh sipak mabasai ipak belewi sipak masike. Nomor 2 ipak diboleh sipak lempue ipak belewi sipak majikoe. Nomor 3 ipak diboleh senantiasa kita introspeksi diri de napaja iparisa aleta de napaja ikapesa aleta tanatuga juriya tasala tanatuga juriya takalupa pa insya Allah yeku yena talue itananga rilalan na kampota insya Allah saya yakin ia kampota kampo Bindoro akan menjadi kampung aman, damai, sentosa dan sejahtera, masejahtera manangi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini dulu. Kagajar duaro. Ya, mari kita berdoa kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya sayyidas sadat ويا مجيب الدعوات ويا ولي الحسنات ويا رفيع الدرجات ويا عظيم البركات ويا سامع الأصوات ويا مؤتي المسؤولات ويا عالم السر والخفيات خلصنا من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Pak Camat bersama keluarga, Pak Desa bersama keluarga, seluruh masyarakat Desa Mojong yang semuanya dimuliakan oleh Allah. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau Tuan berangkat ke Mekah,
Jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada Ustaz Hamka, jangan lagi cari yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.